poprosil pana Jaromara o prezentaci přípravy aktivit Euroregionu v Pradě na to příští plánovací období. Tak teraz chciałbym poprosić tutaj o prezentację czynności Euroregionu Pradzia dla następnego okresu programowania. Dobré dopoledne, vážené dámy, vážení pánové. Už jsem byl představen, takže vás všechny zdravím. Některé znám, některé méně, ale Niektórych z Państwa znam, niektórych mám nie. tady příležitost představit vám stav přípravy fondu mikroprojektu na to období, které tedy chystáme 2014-2020. Stan przygotowania Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradzia na okres programowania 2014-2020. Asi není mým úkolem se zabývat tím, proč je to 2014 a už jsme na tom celou 14 a připravujeme pořád, ale Jest moim zadaniem zajmować się tym, dlaczego 2014 jest właściwie koniec tego roku 2014. Takže tady je taková krátká prezentace, její obsah, takže k těm jednotlivým bodům uvedu následující, k tomu se nemusím. Takže za prvé příprava. První informace byly v srpnu 2012. Samozřejmě ten program se připravuje v rámci celé českopolské hranice. Właściwie przygotowania zaczęły się już w marcu 2012 roku. Właściwie te przygotowania odbywają się wzdłuż całej granicy českopolskiej. Je zřízena taková pracovní skupina, která se nazývá vlastně Task Force, která pravidelně zasedá a Została powołana taka grupa, zespół roboczy, który nazywa się Task Force. I když počátku to tempo bylo vlašné, tak nyní už se zrychlilo. Tempo na początku było takie, było bardzo powolne. Było powolne, ale teraz już jest szybciej, teraz już to się dzieje. Ano. Takže co se týče fondu, přímo fondu mikroprojektu, kde nechtěl bych brát střelivo paní Šafářové, která bude mluvit o celém českopolském programu. Takže pro fondy je vyčleněno 20% prostředků celého programu. Dla funduszy zostało wydzielonych 20% środków z tego programu. Je z toho potom také něco na administraci, těch 15%, ale ta administrace je vázána na takzvané vyhodnocení v rámci milníku. Coś jest przeznaczone też dla administracji, ale administracja jest związana z oceną kamieni milowych. Milník je to určité splnění kritérií minimálního počtu mikroprojektů a potom společných počtů s vedoucím partnerem a bude vyhodnocen zhruba v polovině programu. Te kamienie milowe, to spełnienie tych założeń zostanie ocenione mniej więcej w połowie tego programu. Pak byly stanoveny základní věci, jako způsobilost výdajů na přípravu, finanční kritéria a rozdělení prostředků fondů. Potem chodziło o Tak jsou způsobilé nebo nejsou způsobilé? To je jako způsobilost výdajů, to se zatím ještě nemáme dokumentaci, o tom se zatím pořád diskutuje. Jeszcze nie mamy dokumentacji, jeszcze ciągle dyskutujemy nad tym. Kryteria finansowe projektów, rozdzielenie tych środków. Tady je musím říci, že ten polský program obecně na celé českopolské hranici posílil, česká lokace je nižší, to bude dále vidět v tabulce. Chodzi ogólnie ten program został wzmocniony, ta czeska lokacja jest trochę niższa. Co dalej zobaczymy w prezentacji. Byli stanoveni vedoucí partneři projektu Fond, tam došlo k dohodě na celé českopolské hranici, že znovu to budou české části euroregionu, že se to osvědčilo. Zostali powołani partnerzy wiodący projektu Fond. Sprawdziło się takie rozwiązanie, że partnerami są Czesi ze strony czeskiej, więc pozostaną partnerami. Tam zvítězila ta pragmatická myšlenka, že řídícím orgánem programu je česká strana. Tym organem wiodącym tego programu jest czeska strona. Takže ten tok peněze Brusel, Praha, euroregiony a do Polski. To znaczy, że ten przepływ pieniędzy będzie taki, że Bruksela, Praga, euroregiony i dalej Kdyby byli vedoucími partnery polské strany, tak by to bylo Brusel, Praha, Warszawa, takže... Gdyby partnerami wiodącymi byli Polacy, to by było Bruksela, Praga, Warszawa. Se prodloužil tento gaz pomalil. Właśnie ten przepływ by się spowolnił.
Tady je zhruba ta alokace, která je srovnaná s tím stávajícím a s tím Alokacja finansowa. To jest strona czeska, strona polska. Tam vidíte, že ta česká strana je zhruba o 12% nižší, polská asi o 16,5% vyšší. Ta celková alokace. Strona czeska jest o 12% niższa i ta polska jest o Potom jsou tam ty 16% alokace wyższa. pro Euroregion Praděr, kde vlastně je to obdobné. Tu są alokacje dla Euroregionu Pradia, gdzie to jest podobne. Takže tady něco volby a nastavení indikátorů, takže stanovovali se indikátory pro fondy mikroprojektů, Wskaźników projektu. Samozřejmě celý program má 4 cíle, pro fondy mikroprojektů byly stanoveny 3. Cały program ma 4 cele, dla mikroprojektów zostały ustalone 3. To je ten tematický cíl 8, zejména ta podpora využívání kulturních a přírodních zdrojů. To jest ten cel tematyczny, wsparcie rozwoju, zatrudnienie, wewnętrzny potencjał, wykorzystanie zasobów kulturowych i przyrodniczych. 10 to je vzdělávání, Inwestycja do kształcenia, przygotowania profesjonalnego całości. a ten tematický cíl 11 to je za posilování té institucionální kapacity, to je vlastně těch I ten spolupráce. cel 11 to jest to wzmacnianie tej współpracy między instytucjami. Tady potom je o těch indikátorech, že jsou projektové, programové a tak dál. Ale je nutno uvést, že část mikroprojektů se bude realizovat na principu tzv. partnera. Część mikroprojektów zostanie zrealizowanych na zasadzie tego lead partnera. To znamená, že existuje program tzv. 4 kritéria spolupráce, W ramach programu istnieją 4 kryteria współpracy. společná příprava, společná realizace, společné financování a společný personál. Wspólne przygotowanie, wspólne finansowanie, wspólna realizacja i wspólny personel. A musí být 3 minimálně splněny, když to bude. 3 z nich muszą zostać spełnione. Takže naším cílem teď v rámci přípravy dokumentů motivovat naše žadatele, aby měli zájem připravovat ty mikroprojekty v rámci partnerství. To znaczy naszym zadaniem głównym jest teraz motywować tych partnerów. Ty naše žadatele, a Tych naszych beneficjentów, żeby si dávali jako žádosti na mikroprojekty v rámci partnerství, společné. składali wnioski wspólne o dofinansowanie w ramach tych mikroprojektów. Tady, jaká je to přímo konkrétně Euroregion Praděd, takže my jsme si zvolili, že pro ty fondy mikroprojektů jsou ty cíle 8, 10, 11. My jsme se dohodli, že v Euroregionu Praděd použijeme 2 cíle, 8 a 11. Zostało uzgodnione, że w ramach naszego konkretnego euroregionu zostaną wybrane 2 cele, 8 a 8 i 11. S tím, že ta alokace by se rozdělila poměru 30-70%. Te alokacje zostaną rozdzielone w stosunku 30 do 70%. Počet indikátorů, to tam vidíte, to Ilość se indikatorów, přečíst. to można sobie przeczytać tutaj. Tam samozřejmě pořád platí, že ta maximální dotace u toho cíle 8 je 30 000, když to bude lead partnerský mikroprojekt, tak 60 000. To jest maksymalna wysokość, kwota dofinansowania jest 30 000. Jeżeli chodzi o lead partnerstwo, to będzie 60 000. Tuto tematického cíle 11, 20 000, v případě lead partnera 40 000. Ten cel tematyczny 11, 20 000 euro, jeżeli chodzi o lead partnera, to 40 000. Minimální dotace, tak jak byla v tomto období, je 2000 euro. Minimalna kwota dofinansowania stanowi 2000 euro. Teď tady ta důležitá poslední slide. 19. září byl tento náš program celý, operační program odeslán do Evropské komise.
19 września 2014 roku. Cały ten projekt tego programu został wysłany do Komisji Europejskiej. Przedpoklada se schválení 3/4/2015. I przewidujemy, że zostanie zatwierdzony do marcu, kwietnia 2015 roku. I první výzvy měl být v průběhu druhého čtvrtletí příštího roku. Pierwsze wyzwania powinny być w ciągu drugiego kwartału 2015 roku. Nyní se pracuje na té programové dokumentaci. Teraz pracujemy akurat nad tą dokumentacją programową. Programový dokument, příručka pro žadatele, příjemce a další. Dokument programowy, podręcznik dla beneficjentów plus beneficjentów i pro wnioskodawców. Dla wnioskodawców. Pro euroregiony bude důležité stanovit dobrá a hodnotící kritéria. Dla euroregionów będzie ważne, właściwie będą ważne te kryteria oceny. Protože se nám, tak jak je tady uvedeno, že na začátku roku předpokládáme tu výzvu monitorovacího výboru pro projektový fond. Na początku 2015 roku oczekujemy tam wyzwanie wyboru monitorowacji dla projektów fondu. Takže před letem bychom očekávali schválení projektu fond, takže chceme bych řekl, zopakovat systém, který se aplikoval už v roce 2008 při začátku tohoto programu. Przed latem chcemy zatwierdzenia tego projektu fond, to znaczy będzie się powtarzała sytuacja, która miała miejsce w 2008 roku. Pomohlo to nám a pomohlo to taky našim žadatelům. To pomogło nam i też naszym wnioskodawcom. Takže já vám děkuji a věřím, že ti z vás, kteří s námi spolupracovali, budou spolupracovat i nadále a budou úspěšně podávat. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że ci, którzy współpracowali z nami dotychczas, będą kontynuowali tę współpracę i będą podawali swoje. A myslím spolupracovat s námi i s polskou stronou. Oczywiście z nami i z polską stroną. Děkuji. Já děkuji panu Jarnovi za prezentaci přípravy. To jsou otázky, teď se můžeme si... Pane Jarmane, jestli můžu poradit, ty projekty, ty LEAD, ty společné, mohou být jenom v rámci jednoho euroregionu, nebo... Czy te projekty LEAD mogą być tylko w ramach jednego? Napřed proto, že jsme byli diskriminováni, bohužel my ležíme v Těšínském Slezsku. Naším přirozeným partnerem přes řeku jsou Hořice a Křižanovice, kteří patří do euroregionu Silesia. Vždycky byly výzvy v jiných termínech, všechno prostě, takže máme tento problém, chtěli bychom mít partnerské projekty, přirozené, přes řeku, přes hranici, ale jsme na hranici regionu. No, je to tak, že prostě tento problém se asi nepodaří vyřešit a tam to tak, jak říkáte. Já jsem to tam taky měl uvedeno v tom slajdu, že to je tak, protože je to otázka toho, že to budou společné peníze a takhle by, když to řeknu, jsme se cítili jako špatně, že by ty peníze odtékaly třeba tam, kde my nechceme. Takhle je to zatím postaveno. Hledá se metoda, jak na to jít, ale nevíme, jestli to otevřeně. Projekty mogą być realizowane tylko w ramach jednego euroregionu. Ja to zupełnie, bo może żeśmy tak nie zrozumieli, że te LEAD projekty mogą być w ramach, ale pozostałe projekty można składać. To są te LEAD, a pozostałe projekty to jest tylko problem tych różnych terminów naboru. Z tym, że tak jak u nas w Euroregionie Prade nie ma terminu składania. Cały czas można składać projekt, z tym, że on będzie rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu EKS-u. Ale tady je rozdíl jenom v termínech podávání žádosti, že v našem regionu právě není nějaký termín pro podávání žádosti, ale... No to kolega řekl dobře, ale pravda je jedna, že když máme kontinuální podávání žádostí, ale je termín, tak samozřejmě 95% žádostí je den před termínem. Musíme naleć čistého vína. Jakiś termin, to oczywiście 90% tych wniosków nadejdą właśnie dzień przed tym upłynięciem tego terminu. Já bych prosím také jako k tomu tématu projektu spolupráce. Projekty spolupráce jsou komplikované už tím, že jsou to projekty spolupráce. Jakmile se na ně nasadí ještě administrativní komplikace, tak to ty projekty spolehlivě zabíjí. My se velmi zabýváme tím, jaký by byl optimální systém a já docházím k tomu,
nedělat z nich nějakou zvláštní formu projektů, spíš se dohodnout s budoucím partnerem na tématech spolupráce a to téma naplňovat každý na své straně, svým vlastním rozpočtem, svým vlastním děláním a jenom si tam naplánovat určité prostředky na výměnu informací, zkušeností, dobré praxe, nějaká návštěva do Polska, na Slovensko, na Litvu a podobně. Připadalo by mi to daleko provozně elegantnější, než to, že za každou cenu se snažíme synchronizovat výzvy, synchronizovat rozpočty, což se nemůže podařit. Polská republika a Česká republika budou mít vždycky jiné právní prostředí a bude tam hrozit řada administrativních pochybení. Takže to je jenom můj pocit, možná nedělat z toho za každou cenu instituci, ale jenom ve stejném tématu naplňovat to téma každý na své straně hranice podobnými koordinovanými projekty. Omlouvám se překladateli. Tu chodzi o to, że współpraca to jest z samej zasady jest komplikowana, bo chodzi o współpracę po stronie czeskiej i po stronie polskiej działają inne ustawy, inne ustawodawstwo i właściwie moim zdaniem byłoby lepiej nie robić z tego instytucji, ale żeby strona czeska po swojej stronie realizowała swoje działania, strona polska swoje działania i właściwie zostałyby, na przykład odbywałaby się jakaś tam wymiana doświadczeń, mogliby po prostu, ale nie koordynować za wszelką cenę po prostu wszystkich tych działań, bo moim zdaniem nie będzie to działało w taki sposób. Já jenom bych lehce zareagoval, ale to musím, to nevylučuje ten náš program. Samozřejmě tam jsou společné projekty, jak říkal tady Piotr, tam jsou individuální projekty. Je to tlak z Evropské komise, že minimálně 10% fondu mikroprojektů by měly být projekty s lead partnerstvím, aby se prokázalo, že opravdu někteří partneři jsou schopní společně financovat, jak z české společnosti. Jednou to bude vedoucím partnerem polská strana, česká. 10% se dalo jako takové minimální kvórum, aby se prokázalo, že to, co se tedy už leta na té hranici děje, že to přináší výsledky. Co bylo z Evropské komise zadáno? Tam byl vlastně taky rozumím, 10% je slušné číslo. Ze strony Unii, że minimalnie 10% muszą być te partnerstwa, bo żeby było widzieć, że coś się dzieje po prostu już po tych latach, że jest jakiś postęp. Może pan wytłumaczyć jeszcze ten list, co to jest? Vedoucí. Wiodący. Vedoucí partner. Partner wiodący. To jest, ja szybciutko Pani powiem po polsku, że to jest projekt, w którym jest partner wiodący. Czyli jedna strona po prostu zakłada, że będzie jak gdyby odpowiadać za cały ten projekt, gdzie działania będą u dwóch partnerów. No tak jak my teraz mamy.